Oh, alhamdulillah Pak sakit. Ambil nyaring barber ya. Kerja tu dia beres. Apa Pak? Dia punya aku ganggu berlaku. Pak, Pak, gimana Pak? Kau keluar Pak? Demak benar, mak menolong keluar lah. Apa boleh kakek Pak? Saya mau juga jangan kau lah. Di rumah tedo. Kok pengaran minta atras suntik nak ke dokter. Oleh di mana kakek besar? Mau matau sini aku besar. Oh, bening aku besar. Duna, kok aku nanti PC sejiri ya nak. Dua apa nang lah. Oh, kan makan. Keluar kok. Fanta suka akhir segera kelmek-kelin. Nak, demak benar. Oh, langsung akhir sama ada so. Nak, Keluar kok. Urusan lah. kok sakit nak. Tina lah. Stop pas saja ya. Ya Allah. Macam melas aktina kuste. Andi nak foto sagak din toh. Mantar ki iparing na tabuka ate na sarang ajunan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Demak kakek Min. Are jong, magdeng are. Ada. Ngarek mana lo kakek Min. Pak bila sesuatu kia. Ngarek kalau aku ande selebih berbobot. Coba pun laku ngarek. Iya jong. Engkau tak perlu soki. Sepenting saya belanja cukup. Mungkin gaya jadi budi kan kok. Apa Min? Stalker. Mungkin laku ngarek. Jangan ngarep cukup. Huh. Karena tong kakeknya. Iya jong. Sengko laro masa cukup. Mun rezeki ya. Apa can Allah sekeluarga. Engkau tak pura-pura rezeki aja. Betul kakek Min. Mungkin laku nalun purun surpa jadi jak kau macokop lah. Kau mau pokok kakek. Dua kali. Tanya lah kering lebat berak. Ngadle, lebat kok. Ya, mungkin lembut berak. Astagfirullah. Apa cong sangal. Apa era akun acelen kabar kata emor. Apaan sakit tai berabat. Teti apar. Halo, selamat pagi Tertan. Pagi Tretan. Wah, nanti kan depan. Kemana kan ada Tertan aja sepen. Tahu ya jong. Kok lagi ke TV jong. Ada entus anak-anak tadi datang. Ba, mah bah kecok kah. Sembilan ketuh nak datang. Ayo, Wah, ya maju. Di rumah kah Tertan? Ya, dari rumah kawan. Ini aja nyaman deh kawan. Tadi bisa ya. Ini PC tak ada kawan. Nyari sasaran kemarin berapa? Dia maju kawan. Ah, jenang kemarin lah. Main kilo datang nak dulu ya. Duh ya Allah. Badan berpaan kurang sehat ya Allah. King tapi mundek seram pokok karo Gusti. Napa sih kebayar arep tanah pon ada bina foto jual kapi ya Allah. Kun parlo beli sepeda motor PC bina foto.
Baik colok ya. Ben kawan. Saya dulu. Bah, sabar kan? Pacar abo dia nak kena. Boh. Aji kembung hati sih kawan. Ya, Iya. Lah wajar kawan. belum lah. Lah, jamun kawan. Cewek mulu long. Bini tak lemah bini. Cewek, kormisen lek sih bu. Jo arah apa cowok Ria? Bu, mak jual mahal kado. Arah apa deh? Melebung-kembung kaman terusa. Mulai nah ya perangin sa parcelan na. Korti kaja bong sombong lek mungkun mas kabin sama mentana. Yes, masuk Pak Iko. Tuh, tak bujur lapar lah ya. Boleh keluar? Apa? Mari belerkan mata. Oh, saya. Ja muncong sanga. Lah kon kuna jalan mulolong. Selala ibu mate. Arah peminta ada kan nolong ipan nemen beko. Mon sepeda aja PJ, kayak kun oleh nak jual tanah di bupan. Assalamualaikum. Mik lah datang benar. Kelak ben datang lah nak. Iya bro. Lapar tabu ya? Pernah masak ke? Kok ki buru datang nyiram nak. Kita tak aja po gak masak ya. Lah siang kira kita masak. Tabu kok lapar ke ibadah ya? Lah sama satu li. Jalan lakon mono. Iya kok masak nak. Tulis yang itu misalnya teman. Iya iya. Alah. Iya. Iya. Ya Allah. Tabu lapar ke ibadah. Di ring tua tak betos. Siang tak masak. Jangan kang asin kemarin. Kalau soal jangan kang asin.
Siapa nih phone? Loh ya bos. Iya bos. Wih, anu biko hiu ribet bos. Dharma proyek segila itu bos. Gila apa kun sukses. Sukses ya? Iya. Kok mari ngirim lah seton setengah. Oh iya bos, iya bos, iya bos. Kabar saya bos ya? Mana cair ya? Iya kabar nih biko. Ya. Iya oke. Oke. Tim bapak dalam. Pak. Demam kagak pak? Cabi pak. Nama sana lagi bidak demam bit. Si koki buru mas sana. Iya na sen. Apa deh? Iya na se na. Di maju kan ada. Kok kita aja po mele Ya na. aku kuping kau ni bani. Aku nasi mana lo? Dumeng bani nak kerja mana lo? Pada aku nak kerja aku. Oh. Di si cerdas otak kerja mana lo? Abet tos dereng doa. Duh na. Ben mak cik cara naga bapak na. Cik kun bapak kare BTV an. Mbun lah mate. Mara na motor oca na. Belum apa-apa. Semanangit oke. Alas syukur yang sok akhir. Keluar kok. Demak na. Keluar. Tayo semua aja. Duh ya Allah. Ya Allah. Bah, kenapa sampean Dul? Kenapa sampean Dul? Kenapa sampean Dul? Terakhir bekas turun Dul. Turun, asalin aku Dul. Turun. Enggak kenapa sama nih, Kak? Turun. Nah, sama kenapa nih? Subuh ngeri sekali nih, Kak. Maju. Turun. Ah, rokok. Cek fiba dah. Oh, dah. Kocor fiba deh. Oh, alhamdulillah. Bah. Ada apa Pak deh? Nih, Siapa deh? Kusambian dan si anak apa nih kata? ada sepon sakit nih Jong. Ore nyerah ke dokter Jong. Tiga lagi pas topas mungkin nih kah? Osto. Ini kita betos nih kata meleoning sambian. Masa gue udah ngaku beri nasi? Udah nikah. Kita Apa? Udah tiga lah. Stop pas aja kimun gue gini kah? Betos nih kan apa tuh nih kah meleoning bian? Sok. Tidak nikah sampai Jong. Paega debun Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa imma yablughannakum indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Getih Jong tak langkong seperti ibu saya tahun lele. Acara Mas Sambiantan. Kelamban kemarin pakai Sambiantan. Kenapa sampean Dul? Kenapa sampean Dul? Nikah saya nyari orang nikah Dul. Udah nikah Dul. Saya tiba ke dokter nikah Dul. Sampean nikah Dul. Dokteran bandar nikah Dul. Apa nungdul? Min. Doreng. Min. Apa nungdul Min? Tiba ke dokter nikah. Anak apa nih kak? Nikah sakit nikah serah putran dan nikah. Harap penum. Harap penum. Mana apa sekali Min? Apa tuh buat anak ibu Bansar?
Aduh. Tore, gue minta tolong ke Pemraksar, kita ke dokter tore. Tore gue lagi ngana pecagi. Tore, 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 tore. Nih, saudara kanan. Tore, 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 tore. Pasnya Pak, pasnya Pak. Ke dokter gitu. Ya Allah, kata itu. Iya, saudara. Berapa deh? Apa deh? Pedemar deh? Demam ya, Pak? Ke dokter ya. Turun. Cek lah 19 kaki. Apa mau titik? Tas 19. Mau 19 kaki ya. 19 kaki. Dua lah cek iya dah. Stop pesel aja iya. Stop, Cong. Sampai nanti anak durhaka, Cong. Tidak Cong. Mau tanda bapak tak boleh sampean, Cong. Jadi kata Cong. Tuh jangan kiri stop pesel aja kiri dikit pun.